Pozdrav slušateljima. Ja sam Aloize, a ovo je Ex Tenebris Vox, iliti Glas iz tmine, audioblog poetske, filozofske i kritičke riječi. Petka trena o Balkandžijama. U zemljama čudnim na gorkom Balkanu, gdje uspjeh je eto tek prevara skupa, škrgut i lavež neće da stanu, dok harače glavonje pogleda tupa. Uklete još od turskih vremena, sablja i kesa im valjaju samo, mitovi, bajke i lažne relikvije, njima se glupavo uznose tamo. Služnčad dušom, a štovanje hoće, vole se kitit baš opravom tuđom. Divlje je sjeme na kamenu niklo, pa tikva ta biva sve tvrđom i luđom. Prijetvorne hulje i bitange stare, svud su onudato ugledna lica. Koljači i lupeži viletine grade, glavni idoli, balon i cica. Pohlepa gadna i doktori lažni, kurve i popovi su mjera morala. Mudarak može, pedale se hvata, po Darwinu hara, tu smrti spirala.